thian du takte chibai vek ule video masa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an ramsang som ni panga te nena lom thu asoina tuita India flag da tel velo thu le achan ni thelang then khatte kantar langa comment then khata Netanyahu an India chunga lom thu soina tuit aron nei le no thu le India flag po ati lan thu ron soi anoma wangin internet lama ka jongkual ngala chuta chuan Benjamin Netanyahu a tweet ni nge yalang India mipui tele Prime Minister Narendra Modi nena lom thu soina post chu alo langa chu post a chuan special thanks to RSS ti inject telin RSS flag le India flag te da tel ani bok mase he Twitter post hi Netanyahu Twitter timeline na ero mutura omlo thunga tin he post hi uluk taka enin Netanyahu post diktak ai khan alan thim deuh jok baka a post hun le ni Aadhaar card te ain an chia awangin edit job ni in alangta ni me ni som paruk chal ni jing dar thum le minute somli pasaria chia Netanyahu hian hemi post pahnih hi ashana asiam na chan tur omlova India flag hi da tel du ni se ashana ti kherlo hian US le ramdang samni pali te rual khan ada mai turani a edit tu hian adar za thi edit tel velo lo se hei ai hian atak ang deuh jok mai theye engpo ni se Netanyahu lom thu soina tuita India flag alan velo lai hian Instagram lama State of Israel ti account nin India mipui le US mipui Israel tlat tu te nena lom thu soin chung mi tena Israel flag kenga thla hanlak te chu tarlan ania mase he Instagram post hian India sarkar le Prime Minister emo RSS emo chunga lom thu asoilova Israel tantu India le US a mipui te chunga lom thu asoi mai ani hetia Israel Prime Minister in ramsang som ni panga te chunga lom thu asoi mek lai hian ramthen khatero in Israel hi andem hle thunga UN lama po Israel dem na thu chu siam tur le Inkahhâi om theina na mala turin an nor chhunzawm zel US dodal na wanga UN lamin Israel dem na thu chu asiam mai tak lo awang le Israel sipai te chet na ti top tura ma alak lok lo awangin France President Emmanuel Macron Egypt President Abdel Fattah le Jordan President King Abdullah te chuan video conference nein Israel le Hamas te inka na chu ti to pandu to thu an soya Inkahhâi Puan ani theina na thei top chua an tumbok heti lai hian Netanyahu ero in Inkahhâi lam hi alangai tu lo mel hle a tun thole ni me ni som pariat khan Israel chim lama sipai mun pui IDF Southern Command Headquarters tloin indona ma chon tura sipai te in buat sai na le tun tum buaina an chet na hrang thlir let na anei puya sipai ral rel na mun pui te fan pui ani bok atlang valaya sairet matkal operation hrang alo chet chu ve thin lai te po amit thla ve chuai mai theile Prime Minister hi IDF Chief of Staff Lieutenant General Aviv Kochavi yan troi omin sipai ral rel na mun pui te antlo kwal nu hian Hajerim Air Force Base atlo zui ngala Air Force Base a hian Air Force Officer Lokhovin Gaza Air Strike an nei to dan le nei chhunzawm zel tura anin pe zia te an lo hrila an din mun na thlapan thlak lo zia muna kalin awa mu pui ani Hajerim Air Base a hian chanchin bumi te ma a thu soin Netanyahu hian Hamas le Islamic Jihad te chu an thil ti ang nge ya chan na pek mek an ni thu soin Israel laka an poi khoin a ngong nat zia hria a anin chhir ve hial arin thu te asoya rocket kap masatu le tun thlenga lakap chhunzawm reng tu te an chol ma a chol san mai bik chu an tum ho lo thu asoi bok he buaina hian re lamain zual lam apan zel mayang ti hlo thon om takin na oma Gaza le West Bank mai ni lo Lebanon lama Chhangte po in Hezbollah lamin Israel hoin rocket an kapa mase chung te chuan Israel thleng lovin Lebanon huam chunga tho atla ni in IDF chuan thu chua an siam UN sipai Lebanon ram ria duty te po in Lebanon lama changa rocket ka chua thom an hriat ngei thu an soi ve boka
heng rocket ka chua te hian Israel thleng chia lo ma se Israel hian a beng a chut ngon san mai ho lova artillery troops lamin nataka chhanglet ngalin laipui an sai dot dota UN sipai ram ria duty te po an hril hai mel hle mai Lebanon ramri lama han buai ang tho hian West Bank huam chung Bethlehem khopui vela po boruak a rit hle a Israel Security Force le Bethlehem Palestinian Chhangte Inkahhâi buaina chuak de rengin khopui dang sang sanga po buaina neu atam hle hetia buaina aso san zela wang hian Israel lama po liam tuar le mithi anpung ve seta melmate rocketin thilti chiat anei belve de rengbok mase hetia ni chungle ram sang in Inkahhâi puang tura an be seilai hian Israel chuan chulam chu alangai tu alo hle ni in alanga an politician tele an sipai te mai ni lovin an media le an milar ho te le ami pui mi mir hrim po hi ram le hnama an chiangin an inpek na athuk viau ni in alang kumsang ni som palia Hamas hovina an ruk bova an tha zui tak IDF officer Lieutenant Hadar Goldin nanu Lia Goldin nin TV channel pakhata an interview na a Inkahhâi la puang mai lo tura Netanyahu a be sei thu a soi kan riat angin sang ni som pali jun thla Hamas lam hian Israel a rocket an kap luta chumi chanlet nan chuan July thla Israel hian Operation Protective Edge puangin IDF sipai ten Gaza an lu chil kha ania thakhat don lai in ka hnu le US le UN in nasataka an ngan hnu in August ni khata Israel hian darkar somsari pahni o turin Hamas ho hi Inkahhâi nei an remti puya Zingdaria ta Inkahhâi puan ani hnu lokin Hamas lam hian Israel sipai tunnel chunga om mek te bein sipai pahni ka hlum ngalan ni a sipai dang Lieutenant Hadar Goldin po ka pin an ka hliam hnu hian an hnuk bo zui ngala Ahnua Lieutenant Hadar hi ahliam tuar lovathi in aruang po tun thleng hian Israel nena hlan alani lo ani Hadar anu Lia Goldin hian afaparuang aron let le theinan kumsari chung lai na satakin abeya masevo in thleng hian ala hlot thlinglo nikum lama khan Yamina party ho tupa Naftali Bennett defense minister ani lain Israel kuta Palestinian firfiak thi te reng an ruang Palestine nena hlan ani to lo tur thu apuanga hemi hnu hian Hadar ruang le Israel civil mithen khatte ruang Hamas in Israel nena hlan mai be sei ani lain voin thleng hian an la hlan ta chuang lo ani Hadar anu hian TV an interview na chuan ti hian a soi Israel mipui zong hian keima po tiamin boruak ral muang nei kan du theva kan khopuya rocket ron thlok lut fuwa le chumi wanga hlau thlabara omte chu kan ning vek to mase chumi nia wang chuan Inkahhâi hi puan ngot chi ani lo thung sang ni som palia po US le UN te malak na hawangin Hamas te hi Inkahhâi kan lo nei pui to a Inkahhâi puan ani atanga darkar ni aliam fel or chauti a Hamas lam hian Inkahhâi bo chia in Hadara le athian te pahni an thata Hadara ruang phei chu voin thlengin min la hlan lo ani hi hetiang mi te nena Inkahhâi puan hian omzia anei lova Hamas lam hian Israel laka tanga ngil nei na le lainat na te don an be se ani chuan chutiang mi zia chu Israel laka an lan tir masatur ani ang Israel a chung ko tin te hian sipai tang lai laina hnai kan nei theva kan chung ko chunga thil thleng hi min riat thiampui vek bok chuwangin kan fa te kan sipai te min pekir le ani hma lo chuan Inkahhâi omze nei lo hi kan siampui to tur ani lowang ti in kan riat angin sang ni som palia Prime Minister chu Netanyahu tho hi ni in khati laya US President Barack Obama le Vice President tuna President nita Joe Biden te hian Inkahhâi puang turin nasatakin an norin ma an la kha ani a tuntuma hi chuan khatiang ngot khachu ani to lo mai theile engpo ni se UN lampo in thungu mal an ron nei thei thuai tura ngaila politics khovela mak mu that ngai Netanyahu hian engtin nge ati zel don ti po hunin aron thil zelang tuntuma tan chuan heti chin hi nileri se next video in mu le kan tum don nia
mang tha ule